Mitolon do Romi Amiar， 祈祷每一天。Mararir a Mitolon da Mararir a Lumahar go Ahlinguan a Orib ita， 持续祈祷，灵命就不断成长。Sarikaka Mapulung 平安。Malatzai kita a Milayap do Suar Nukawas， 姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。I Daniel saka-6 at sifang sakamutab atusir suarsa. Mipitusur ci Daniel I kaayaw nuya mafawahay a sa singaran. Matia o lemak ningda to hati ni ay ko lemak ningda a kinatulo a mitolon to kawas to tsitsay a rumial saan。但以理书第6章第10节说，但以理在开着的窗子前跪下，照他往常的习惯，每天3次向上帝献上感谢和祷告。Sarikakaaw o patusukan ita a mitolon I， sa ay ko sa kalahtiaw no masa maamaanay a nilungutan ita a lemak。Nika umipatarah kalay kita to nika tanagtag no falujo amitier to kawas ato pakasolin to pikerit ningda to rarakatan ita alalan。祈祷的目的不是为了实现我们所求的一切，而是表明我们对主有坚定的信心，并且确信他会指引我们方向。Mitolon kita， 我们同心祷告。Tapangaw pasolin kako o mitengilay to tolon ako a kawas kiso ato iraay ko nipatunakan iso a tatukian ami patsaof to lungots ako. Yo mihakalong kako to nafalutuan iso I pakatinako kako to pikeril ato pilipot no miso。主啊，我确信你是垂听祷告的上帝，并且你有自己特定的时间回应我的祈求。当我顺服你的心意，就必能经历到你的引领与看顾。Pakani I talamaan a nganganutapang ci Yes Kristo a mitolon. Amen。Nanay mapalamal no kawas kiso， 愿上帝祝福你平安。